Midva zapuščava Martinique, gremo z najnim sosedem Gerardom s katamaranom na St. Vincent and Grenadines v Backway, obrnemo tam pa nazaj, da se malo nauči jadrati z katamaranom, pa da malo vidi, kako se prijavlja, podjavlja. Tako da čez 4 dni se bomo vrnili, da bomo malo nekaj čas, da se šla z njim, da mu pomagava, da mu malo pokaževa. Bom kaj sprot povedal več. Trening jadranja s katamaranom. Gremo proti St. Lucie, pa me ne 20 mil za prejadrati. Delamo se 5 vozlov, tako da par vrc pa smo tam. Tole bodo naši kabine, zdaj v naslednjih dneh z Nataljo. To mi je všeč, ker se lepo takole ven vidi, medtem ko pluješ. Isto 4 kabinka, PC, tuš, spredaj isto. Mi lovimo ribe tako kot ptiči, tako da bomo zdaj pogledali, če je gor. Mislim, nekaj težko je. Po moje je samo trava, ampak bom potegnil ven, pa da vidimo, mogoče pa kakšna riba. Lovijo te leteče ribe. Flying fish, leteče ribe. Ena sulica, ki je preletela not, ki jih lovi. Evo, je ujel, ima v klonu. Danes bomo pa verjetno tale žar uporabili za meso. Fajn, tako na katamaranu z inoxa, pa ta je na plin. Natalija že pripravlja meso, da bo nasolila, napoprala. Prispeli smo na St. Vincent, zdaj gremo pa v Marigot Bay. Ok, no, prišli smo na St. Lucie, ne St. Vincent. St. Vincent je naslednji otok potem dol. Prav imaš, no, prav. Tako da ja, tukaj gremo St. Lucie v Marigot Bay. To je tukaj le noter, to skoraj ne vidi. Kjer bomo sidrali, pa prespali, jutri pa nadaljujemo naprej. Pripravi sidro. Here.
Se bomo tukaj zasidrali. Zgleda pa zelo lepo. Spuščaj. Še. Kak še malo. Tako mora biti čist narahlo, kak še malo spusti. Gerard, go back! Še? Boš videla, čakaj. Tle je še napet. Oh, it's okay! Tako, zasidrali smo, bravo, pa kaj. Pa sem pes naredila. Če bova kdaj rabila za katamarana, boš ti sidrala. Jaz? Ja. Mi dva se selva tukaj v to kabino, kjer bomo danes spala. Ja, še sončni zahod lahko iz kabine ven gledava. Tako da super, lepo. Prostora bova imela dovolj. Ale pa Natalija že pripravlja kosilo, večerjo pač nekaj. Najbolj zanimivo je pa tole, da če pogledate tle v ta skladišče noter. Evo, 2 bar kafe kavi. Slovenski na Karibih. Jedli bomo pa riž, pa te zrezke. Very good, Natalie. Thank you. Čakamo sončni zahod. Zdaj gremo pa en krog po zalivu. Wow. Prijavili se nismo, tako da na kopno ne bomo šli, gremo pa malo pogledati. Pimi, I know, but not Pimi. But It's very nice here. Time for to die. Lagoon 50. 42. 42. 42. 42 only? Yes. Oh, mais tu sais, maintenant, ils font des caravanes. Hein. Yeah, you have 44. Oh, black cat. Oh, 2 black cats. Oh, cha-cha. Oh, kitty. Tomo. Tu vois le reset un peu? Attends. It's too late for the sunset. For green sunset. Yes.
There is no green sunset because there are clouds. Wow, Okay. big. Do you want to go to the boat? Boat. Yeah, but here big. Zdaj vam pa pokažem še en lep sončni zahod. To je pa naš katamaran Billy Bill. Jutro, evo me, da so se zbudila, spali pa na katamaranu. Kako je bilo? Kot doma. Kot doma. Skoraj. Zdaj gremo pa naprej, kavica, dvignemo sidro in gremo, da vidimo, koliko je kje vetra. Vračamo se nazaj proti Saint-Anne oziroma Martiniku. Plujemo z dobrimi 3 vozli, ker ni nekaj vetra, pa še v veter gremo, ampak se imamo čas. Špageti bodo super, Pa tuna. seveda. I will prepare this. A little bit of garlic. S sabo vlečemo vabo, če bomo kakšno ribo ujeli. Ampak je ogromno te segradovit trave, tako da stalno ven vlečem pa čistim. Začel pa malo veter več pihati, verjetno zaradi te nevihte, ki tlele prihaja, ki se dela. Na oni strani so tudi nevihte, tu imamo malo več vetra. Imamo še 12 mil do cilja, gremo pa dobrih 5,5. Imaš vse pod kontrolo? Vreme se je malo poslabšalo, tako da nas bo kakšna nevihtica zajela. Nimamo pa več daleč, tole pred nami je še ne 8 mil imamo do cilja, tako da še dobro urca pa smo tam.